St Kagwa Bushenyi High School yagarurize chikopo chabojo bwe rukusinga ya Arno na Gori tanari no mukusumurana za penalty bwa nyuma ya timu zombi rukugwa chikaza hatino tebire mutayiwe. Empakeze z'akamarizo zikirwa abantu nyamwinja hacayi cya Bushenyi kandi abatebekanisa basimire imice mirungi y'abahagize borekere. Omuzabishiki Kyeizooba girls na yagarurize chikopo bwe rukusinga ya Nyabare Secondary School na Gori shatu ari biro mukusumurana za penalty bwa nyuma ya timu zombi rukugwa chikazi gore mwahandijo. Ingashuangu nebyo kushobora Akadirisa byagenda misho nebyo Emizaano byagenda misho kandi turi twara kurundi kora abana bitu tubateka mu cyo kugira ngo bazo mukarasi bashobye kurundi kubaraza mpira bagutere kurundi waluzinga penalties ubwo umuntu gutugwa kabiri gufika level jealousy tukatikaho waluzinga natwe twayiko twaga twaluzinga twaza numpa mulungi abari bagura bagusima kizo atitimumbi funa gore mwandizo bana tukabacencura twaza emitwe twabaronda twayejunisa of course USSA album so abana bitubona bakoze abananje tucencuye gozo utayitushanga atari ya MC na tutashanga atari ya album ya USSA tukatumuye. Abasingire bahirwe bwo byaba hagati yo kujaguza kandi timu mukage zabojo hamwe n'abishizira biro kujwekera Bushenyi omumpaka za ankore yone zirkwija kubaho kwezo kurukwijo mu Bushenyi. Habwa TV West and Alogias byamukamo.